Ki khubor ka bate si TV. Lawan Rashapi taka Frank Motors. Booking open for the new Nexon. Visit Frank Motors or call 7045207973. Mentaka sengi ke Plie trik kelaling kot arja arpusau UMDC ke Sorau layo ban Plie ke extension building Jong ke village Durbar higher secondary school Swer ke bana ke jingmang pisa ke longsan lak tingka ke belamang na ke scheme MDC. Hagani ke sengi layo ru ke jingpen kup buram ya arngut ke nohe kai ke baka jing Shakri Jongki ya kani ke school ke lakinjo sya umau mer uba arpusan senam kata ikong el nong klau bat ibabu es khar akor. Hagani ke sengi layo ke jingkran lingkot no principal jong ke school, no usorda jong ke shnong Swer beri artat chairman jong ke school, no secretary jong ke shnong Swer no secretary ke MC. Layo ru banyak don lang ke kemigi kepa jong ke kena school. Ya kani ke puar nan Plie kani ke perda, kedak jong ke Plie ya kani ke extension building jong ke school. Ni format yang kami buat dan Plie kan school. Tadi dia top floor naik. Itu kan kerennya kita dari floor. Bang tua, bang Yui. Bang ini sekolah kan mengikut tanah ke 11-12 arts. Mereka kuat beri bahasa senang di bawah. Ini bang Yoru yang ke science stream, balik ke commerce stream. Yang ini mengikut ke managing committee ini ke syariah. Bagi ini agi sedang kita buat. Nah, kuat bagi ni sekolah kandai ke center. Nah, kata kini kita ini baru ibadah saudara dong kini kesenang itu. Kini kalau kajian tu, om tanya pergi kesenang. Mereka long kajian tu ya kata ini baru. Nama kerja om baru. Baka jinang jinsta kadai kalenti ban Plie ini naga jinduk ke jinduk kajinang jinsta kadai kalenti ban Plie ini naga jinpang ke jinstau naga daw ni hap kanide ya kajinang jinsta Hik kena sekolah bilang ibadah kok. Hatu kata-kata hiyo akan sekolah hari sekolah. Nata daw ngatong kelelo yari ka kabu ko hiyo. Hik kini pa. Bilang ibadah kok. Hiyo yari ka sekolah. Yung dalam mata ikut yang bisa jenai ada. Yung nagkaman pa iti sigurusora, sigurusuro. Ringkat pagkajimot kababuan. Ang layhangi pilayolot na dong sadok. Yang pinangay kerja yagan kesko. Ang zikran yung katulisong manila om. Ba, doon di ko om ba, yang apa uliak kum ke sekolah Jong. Aku amat kerana ke besar. Haba kipai pak kila cip yang aku menong ikmat. Lakalong hang kerdan kum MDC ke UMLA
ka konstitusi ke joma kade ke joma. Nari ka sultrai ialah ke joma konstitusi. Nari ka sultrai ya ke kau. Nari ka donru ya ke singkit kli ya ke kau.